Julle, dis sulke tyd. Kry julle diapers aan. Trek julle diapers aan. Kry julle popcorn. Kry julle refreshments. As julle 'n refreshment het, vat 'n slukkie, want julle gaan nou die real stuff sien. Hierdie gaan op YouTube wees, moenie worry. Alles wat ons gaan doen, gaan op YouTube wees. Alles wat ons doen, gaan op YouTube wees. Kry julle diapers aan. Kry reg. Ons gaan nou begin met movie aand. Okay, julle, hierdie ding se naam is dit Scary Compilation number 110. Hierdie ou se channel maak heavy scary stuff. So kry reg, kom ons begin. On December 7th of 2025, a father named Steven uploads a video showing security footage of his bedroom. Steven! What concerns him about this video is the fact that his daughter often plays here alone. And Dit begin klaar rof. As die video begin moet wat sê, dat daar's 'n kind wat alleen in 'n kamer speel. Julle weet waar staan ek op al my horror games. Kinderspooke, kinderdemons, alles. Dit is die scarieste goed wat bestaan. Het julle al Annabelle gekyk? something else. As of recent, he and his family have been keeping their distance from this room, and it has to do with a video recording that Steven took of their bedroom door. According to Steven, he was alone in his room when he saw the door moving on its own. Brand die huis af. Moenie as jy huis op Property 24 sit, die brand net die huis af. Nou dadelik. Jy doen vir jouself 'n guns en die volgende persoon 'n guns wat die huis sou gekoop het, brand die ding af. Brand die ding af. Aibo! Net daar so. Ek gaan slaap by my. Die spook werk vir Eskom. Die spook werk vir Eskom. Dis verby. Dis verby. Run it back. Yay, not a chance. Dis tyd om die huis af te brand. Let it go. Hoe gaan hy liedjie? Let it die. Let it shrivel up and die. In stuttering movements, the door opens and halts by itself before suddenly closing shut. Not a Just chance. before it closes, the lights go out. Now what makes this Jy kan sien hoe gaan die light switch af. Nee. really unsettling is that we don't just hear the lights going off, but eerily, we see it too. Not a chance. Too many ideas, too many Not a chance, my bro. Jy is mal. Here's Jy how I is decide. mal. Sorry vir die ads. It's the sudden flip of the switch followed Nee, voetsek tokke losie. Ek sê daai ding. Die moet ons Cocomelon kyk. Ons promise by Cocomelon. the closing door that makes Steven think this wasn't some random incident caused by a draft or anything like that, but rather by something else. If no one by the doorway had flipped the switch, then what did? Now, after watching this video, one can see why Steven doesn't like being alone here. Not a chance. However, this wouldn't be the only footage to convince many that something weird is going on with this bedroom. In another video taken before this, Steven noticed something that he hadn't seen at first. One night, while Steven was playing with his daughter, he captures this. Okay. O Are nee. you sure? O nee. Okay. As daar iets onder die bed is, hardloop ek. That one hurt. Okay, you want me to make buckets now? Yeah. Let's do it. I'm gonna catch it. Oh, you want to catch it and then put it? Okay. Bra, as SpongeBob in die agtergrond gaan beweeg. Dis either as daar iets onder die bed is of as SpongeBob gaan beweeg, gaan ons groot probleme hê. Ek sê dit nou. Okay. Oh. Yeah.
Wat het gebeur? I'm gonna catch it. Oh, you want to catch it and then put it? Okay. Okay. Julle kon dit nie sien nie. Julle kon dit nie sien nie. Kyk daar. Kyk daar. Kyk daar. Wag. Kyk. Kyk. Catch it. Oh, you want to catch it and then put it? Okay. Okay. Oh. Not a chance. Yeah. Not a chance. I'm gonna catch it. Oh, you want to catch it and then put it? Okay. Okay. Bro! Daai spook maak. Hallo? Hallo? Kan ek saam met julle bal speel? Hallo, asseblief. Hallo? No, oh my chom, nee daar so. Nee daar. Ek hardloop. Ek hardloop en ek kom nooit weer terug nie, bro. Ek hardloop en ek kom nooit weer terug nie, never again. Oh. Yeah. Yeah. Yay! Yeah! Hoe het hulle dit nie gesien nie? Dis wat ek wil weet. Jy sien sulke goed as dit gebeur. Stephen didn't notice it at first, but for a split second, one of the slats opens up before closing immediately. Only a single slat raises up momentarily, just enough to suggest that someone was peeking through. Ja, But that dankie, wouldn't ek's be possible, weg. because according to Stephen, this room is on the second floor. There's no possible way somebody can just come up here and move the blinds. It's because of this fact that makes what happens next that much more unsettling. Take a look. Yeah! Yay! Yeah! You want the small one? Yeah. Here you go. Oh, oh, This is too sorry. small. It's too small, huh? Yeah. Oh, you got it. Bra. Kan ek vir die oue guns doen en sy huis aan die brand steek? Jy kan nie vir my sê jy kan nie daai 2 keer na mekaar sien nie. My bra, en dis ook nie 'n kleintjie nie. Dit is 'n big one. Dis 'n big one. Hy maak oop daar so hoor. Hy maak oop daar. En dit is op die tweede verdieping. Dit het oop gebly. No, almost. Jy kan nie, bra. As jy blind is jy blind. As jy blind is jy blind. Daai is onmoontlik om nie raak gesien te word nie. Dis fisies impossible. I mean, you hit SpongeBob though. Yay! Last one. 3. Now, as if things couldn't get any creepier, Stephen points out something that makes this whole occurrence even more terrifying. I just want to bring up security footage, POV from when it happened. I'm just gonna zoom in and you just Hierdie man maak my kwaad want hy's te rustig. Hierdie man maak my kwaad want hy's te rustig. Julle, ek weet nie of ek weet regtig nie of daar iemand soos dit is nie, nê. Ek weet nie of daar iemand soos dit is nie. Hulle moet 'n channel oopmaak. Daar moet iemand in Suid-Afrika 'n channel oopmaak, nê. Vir South African Paranormal Events. Dan presies soos wat hierdie mense doen. Mense e-mail hulle die video's en goed van as daar random goed in hulle huise gebeur en hulle maak 'n video van hierdie rustigheid gaan nie hier by ons wees nie. Kom ek replicate gou vir julle wat sal gebeur as die blind in die agtergrond oopmaak. Jy soos ou hey my bra, ja, vang die bal. Hy blind maak oop. Hi bo. Waar is die plakkie? En ons gaan jaag daai whatever. Ons gaan buite die huis, ons gaan binne die huis. Ons is oral en as ons sien dit was niemand nie, dan verkoop ons die huis. Daar's nie 'n manier wat ons so rustig is nie. Jy's mal. Ons is nooit rustig nie. Waar? tell me what you see. Nee, bra. There are no Nah. fingers. There are Nah. no fingers in the middle of this. Nobody's moving the blinds. Introducing Mens kan nie daai spyt die doom. first Ons spyt hulle met die doom. natively collaborate. Ek sal mos All skree. this engine Ek sê was on dit. the second floor. Not sure what exactly was at the window or what had switched off the lights in his most recent video, Stephen can't help but think that something paranormal had Ek gooi daai taken ding met 'n place. plakkie. Both he and his family continue to share stories of creepy experiences they've had in this room, but so far, no new footage of anything strange has been captured. Like most videos, this one remains a mystery. Bra, ek weet nie wat ek sal doen in hierdie circumstance nie. Ek sal huil en dan sal ek 6-7 begin sing. We can do it all over again.
Nommer 5. Nommer 5. Now, this next video comes from a restaurant that's based in Arizona, where apparently something strange was caught on camera inside its store. 'n spook wat by McDonald's werk. Eerste keer wat ons dit sien? Question mark. Daar vlieg plakkies as dit gebeur. Storage room. One night, as employees were serving up customers in the front, something downright creepy occurred in the back. Hulle het 'n McFeast gemaak. It was only after Cameron, a staff member at this eatery, saw the footage and showed everyone else that less workers started coming to this area. The following is what they saw. I was doing the till this morning. Look at that. Dit is 'n goeie verskoning om te sê, baas, kyk hier. As jy my nie nou 'n R2000 verhoging gaan gee nie, bedank ek en ek bel HR en ek sê julle is besig om 'n haunted establishment hier te hardloop. Nee, jong, as jy manier. Dis net ek was bietjie honger. Wat se camouflage dra jy, jo? Right there. No, wait. It gets better. It gets better. That's not it. It gets better. Look up here. What is that? Right there. Yeah. What? Serious, bro? Yeah. Remember the bar this morning, Susie? I showed you Yes. that demon rabbit from hell. The Demon Rabbit. Wat? Die man sê vreemder goed as die oliebottel wat opval. The Demon Rabbit. Dis die eerste keer wat ek dit hoor. Die demoniese hassie. Harry Potter se invisibility cloak. No, wait. Look. Is that a face right there, guys? No, look. Oh my God. Just look. Daar's nie manier nie. Daar's 'n gesig in die yskas. Daar's 'n gesig in die yskas. Watch it. Bro, dis 'n kind. Dis weer 'n kind. Wat soek die kind in McDonald's? Die Happy Meals is klaar. Daar's niks meer speelgoed nie. Your eyes on it. See? See? I told you. Dude, that's scary. I know, Literally right? gone. Daar's nie manier nie. I think it's pretty cool. Daar's nie manier nie. Ek bedank. On the surface of this fridge, a face can be seen. Not a chance, bro. The ice cream machine werk nie. Sorry my guy. Daai kind was so kwaad, hy het sommer in 'n spook en verander om sy McFlurry te gaan haal. And what's creepier is that it doesn't just stay in place, but also Weet julle wat erg is? Die oë, nê, die oë kyk direk in die kamera in. Die oë kyk fisies directly in die kamera in. Direk. moves around. Almost as if knowing it's being watched, it turns its head towards the camera as if to say, I see you. But that's not all, because just then, the face disappears. While the restaurant has already seen plenty of weird stuff around here before, it's this video in particular that has them the most spooked. And understandably so, especially when considering that a few months back, another strange incident was caught on camera. On this particular night, it was closing time at the restaurant when a staff member noticed the emergency exit at the back was left open. Ja, emergency exit, kykie. Ek sal daai ding ook die hele tyd ophou. Ek sal daai ding ook die hele tyd ophou as ek hulle was. Jy kan nie vir my sê, meneer, kykie, close the emergency exit vir veiligheid. Bra, ek's onveilig binne die gebou. Nee. As he says, he was walking cautiously towards the exit door when he felt a sudden tap on his shoulder. Hallo? Daar's nie manier nie. Ek weet, hulle gaan 10 to 1 'n bietjie inzoom vir julle. Daai man se hemp het sopas dit gedoen. Daai man se hemp was getrek, my bra. Not a chance, ek gee nie om wie's agter my of dit 'n spook of iets is, ek sprei jou in jou oë met 'n blikkie doem. Need viral songs for your videos? Natuurlik is haar ad. O ja, die van julle het baie gevra om hierdie cool emotes en goed te kry, soos al my special emotes en goetertjies.
al wat julle moet doen is, julle sal sien, hier by Twitch is daar sulke subscriber ding, ek dink is R30, bietjie goedkoper. Julle kan net daarop druk en as julle kan julle subscribe, dan kry julle soos ad-free viewing en die goetertjies met 'n badge en alles, al daai lekker goetertjies. Die van julle wat soos die van julle wat die beweeg enetjies en goeders wil hê. Seeing no one else around, it makes no sense for this to have appeared. To the worker, this had to be the thing, or perhaps the hand that touched his shoulder. The quality of the footage makes it hard to tell. Bro, daai man se hemp word getrek soos 'n blerrie rekkie. Daai man se hemp word getrek soos 'n rekkie, my bra. But there's no denying that something appears close to his neck before it goes away. Whatever it was, he felt it. Now the employees who've seen this cannot figure out what this Kyk, dit lyk soos 'n hand. Dit lyk soos 'n hand wat hier oor sy not a chance. Ek sal die fruller op jou kap. was. Cameron, who shared this video, thinks there's no other explanation except for the restaurant Nee, being wat haunted. bra. There have been Ek sal many hardloop few vir my times lewe, where ek sê something daai ding. unexplainable occurred here. Okay, almal van julle, wees nou realisties. Wat sal julle doen in daai situasie? Wat sal julle doen in daai situasie? Wees dood eerlik. Wat sal julle doen in daai situasie? Jy loop rustig in 'n creepy plek wat al klaar creepy is, nê? Nee? Jy loop in 'n creepy plek en iemand trek jou hemp. Dit voel of hulle jou hemp van jou fisies af wil ruk en jy draai om en daar's niemand nie. Bro, ek weet nie. Ek weet nie. O nee. Ek sal met die lig begin vuiste gooi, skree en hardloop. Ek brand die plek af. Nee, julle dis maklik om te sê jy sal hardloop, maar in daai oomblik het jou lyf sulke shutdown. Jou lyf weet nie wat sopas gebeur het nie. Panic en in die hoekie gaan sit en 'n Happy Meal eet. Nou daai klink soos 'n plan. Gaan gryp 'n Happy Meal en gaan sit in die hoekie. Bel die polisie, imagine. Hello, what is your emergency? Kyk hier, ek sien McDonald's. Ek sal alleen, die plek is gesluit en iets het my hemp getrek. Is the ice cream machine working, sir? Then we will send a police officer to assist you very shortly. Nee, jy kan nie die polisie bel vir dit nie. Hulle sal kom vir die McFlurry. As jy manierie. Sê vir Hugo om die polisie te bel. Despite these two videos and all the others, it's the following footage he shares that I think is perhaps the freakiest. It was late at night when a staff member began to record the fridge inside the storage room. According to him, he thought he saw someone's reflection in the fridge as if somebody was standing just out of view. But what's odd is that no one was in the back. Take a look. Eerstens, daai sulke random plek vir 'n Coca-Cola sign. Ek het OCD, nee. Dit irriteer my as sulke ding nie. Wat soek dit op die vloer, my bra? Weet jy hoe nat raak 'n vloer in 'n restaurant? Daai arme cardboard gaan smelt. What's tripping? Okay, ek weet nie wat sien hierdie man nie, maar ek sien niks. Dobby se tweeling. Who is that? Nah, man. Nah, bro, what the f***? Okay, wag, ek sien dit. Kyk hier. Kyk hier. Daar's die kop, daar's die lyf. Daar's die kop, daar's die lyf. Ek sien dit. O nee. Ou, na. Bro, dis asof daar fisiese spooke, dis asof daar spooke binne die yskas is. Hoekom is dit altyd in hierdie plek se yskas? Ek het gespring. My voete het net instinkt gevat en gespring. Ek saam met daai ou. Cheers, julle kan maar hier bly met die spook.
Daar's nie 'n manier nie. Daar's nie 'n manier nie. Not a chance, not a chance, not a chance, not a chance dat ek ooit weer terug na daai werk toe sal gaan nie. Moet ons nie hier los nie. Ek is hier, moenie worry nie. Ek moet terugkom. Jesusie, maar daai ou kan hardloop hoor. Daai ou kan hardloop. While looking at something that frankly might be due to pareidolia, this Pareidolia, wat is dit? happens. A broken locker door swings open all the way. It flies open right Jesusie, daai ding het moet 'n fors oop gegaan. Ek wil huis toe gaan, na mamma toe. Ek sal huis toe gaan na die eerste huis wat ek sien in daai situasie. Kyk hoe vlieg, daai ding vlieg oop met 'n fors hoor. Daai ding was oopgegooi. Kyk mooi hoe was daai ding oopgegooi. Kyk nou. when he gets close, despite appearing fully shut. Had he just taken a few more steps forward, things could have ended very badly for him. Luckily, that doesn't happen. But still, even with no injuries sustained, the scare itself left an impact. It is weird that he thought he saw a face in the fridge, but again, it could have just been pareidolia. Yet seeing the video before where a face appears, which happens to be on the same fridge, Die spook is 'n bodybuilder. Imagine, bro. Imagine jy gaan dood en jy word 'n spook en jy mag net in McDonald's vir ewig bly. Ek sal ook so kwaad wees, bro. Imagine jy sien al die burgers, jy sien die chicken nuggets, jy sien die chips, jy sien die McFlurries, jy kan dit nie eet nie. Jy's elke dag daar. Ek sal daai lokker ook so van die kas afruk. So maklik, bra. Not a chance. Daai is nie mooi nie. Kyk hy skoene, like just F1 skoene. Ja. makes you wonder if he actually saw something before. Perhaps, like the rest of the video seemed to show, it's not the whole restaurant that's haunted. Maybe it's just the kitchen area. But whether haunted or not, I'll let you come up with your own conclusions. Bra, daai is nie haunted nie. Daai is die fisiese definisie van haunted. Dis nie haunted nie. Daai is haunted. Nee, jy lieg vir jouself as jy sê daai is nie haunted nie. What exactly is going on at this restaurant? I just built a budgeting app. What? How? Base 44. Look, it pulls all our expenses into one place and breaks. Sorry. Joey Wilson is a father who lives in Sacramento, California, where he and his family have been happily living for the past few years, but not everything has been entirely. Is dit net ek, nee? Hierdie lyk soos jou typical Suid-Afrikaanse huis, daarso by die Noordwes, by die Vrystaat. Dit lyk soos jou typical Suid-Afrikaanse huis daarbo by die Noordwes en Vrystaat. Die wering en alles lyk dieselfde. Ek joke nie eers nie. Die wering en alles lyk dieselfde. Pleasant at home. Things between him and a quote-unquote neighbor have gotten very strange. According to Joey, there's an old lady who keeps peeking at him through his. Hoe het ouma ons gevolg in movie aand in? Verduidelik vir my hoe ouma ons gevolg het in movie aand in. Bushes in the backyard. She often appears in this area, just staring at him from a distance. Now he's already called police to remove this person from his property, as he believes it could have been an elderly person who was lost and confused. But when police came, they couldn't find anyone. Dis te laat my chom. Sy's binne jou huis. Sy's besig om dagga koekies te maak, is verby. As sy eers begin, gaan sy nie ophou nie. Pas op. Dis verby. Ouma soek net die dagga koekies by die oom. Dis verby vir hom. Daar's niks meer terugkom vir hom. He is gone. Let alone any traces of a person who was hiding. If no one was there, then how is it that Joey was able to record a face hiding in the bushes? Take a look. Oh nee. Waar's die gesig? Kom ons sien of ons agterkom of lyk dit soos ouma of nie. You see her? Look at that face. Bra, ek sal myself, ek weet nie waar sal ek hardloop nie, maar ek sal net begin hardloop. Kyk daar. Daar's die neus en daar's die oog.
O nee. O nee. Hierdie is vir my scarier as 'n spook. As daar 'n random ou tannie vir jou kyk in die middel van 'n bos. Bra, kykie. God. It's right. Dude, how Nee, kyk hoe saai daai sy jou. Oh, bra, ek kry hoendervleis. Bra, kyk hoe saai daai sy jou. Oh nee, ek het hoendervleis gekry nou. Oh, so saai daai, bra. Daar's nie 'n manier nie. O nee, o nee, o nee. Kyk hy oog. Kyk hy oog. Kyk hoe saai daai oog. Ou nee. scary is that? Dit is 'n ou tannie, ek sien nie grys hare. Dit is 'n ou tannie, ek sien nie grys hare, sy het sopas haar kop laat sak. Not a chance, bro, daar's nie 'n manier nie. Kom uit die bos uit nou dadelik. Nee, wag. Oh my god, dude. What the She's crawling through all this bro. The supposed old lady that Joey keeps seeing in his backyard is briefly seen on camera, but if you look closely, Kyk hoe saai daai sy. Ek het vir julle gesê sy saai daai, kyk hier. is briefly Kyk haar oog. Kyk haar. O nee. Bra, ek sal hardloop en ek sal nie ophou hardloop nie. Ek sal die dispatcher uit my uithaal en klim. Nee. Bra. Daai is rof. Sy soek vir oupa. Wat soek vir ouma daar? Chom, kom haal jou ouma. seen on camera, but if you look closely, something about her seems a bit off. It's the way she appears that might be the reason why so many think this wasn't a stranger, Bra, daai lyk soos 'n zombie. but instead something else. Whether it's the pale complexion or the unnatural movement of this figure, Joey has found it necessary to build a fence in front of the bushes where it keeps showing up. But even with the barrier set up, the visitations haven't stopped. Wat het ek gesê? As dit eers begin, hou dit nie op nie, my chom. O nee, wat? Dis gone vir hom. Dis gone. Sy lyk soos 'n heks. Because recently, in a photo that Joey snapped, what looks like an arm can be seen resting on a branch where the old lady was spotted. Nee, daarso. Ek gee nie om of het ek die huis gekoop nie. Ek gee nie om of is daar nie 'n woonplek in daai dorp nie. Ek trek sommer na 'n nuwe provinsie toe. Now apparently, some say that a face can also be seen here, but personally, I don't really see anything else. While it could just be a case of pareidolia, there's no way that the same can be said about this video. Clearly, something is moving, and as Joey and many others think, something about it just didn't feel right. Perhaps nightmare fuel would be the best way to describe what was captured. Nee. Ek daai is 'n big nee, hy's 'n no-no vir my. Daai is 'n groot no-no. It's like talking to anyone a little different. Just takes open and Daai is 'n no-no vir my. Sorry. Sy vinger. In March of 2023, footage of a house undergoing construction was shared online after something in it happened that terrified the person who caught this. Dis altyd die low quality videos. Hoekom is dit altyd die low? Wie van julle stem saam? Dis altyd die low quality videos waar daar die ergste goed gebeur of die coolste goed gebeur. Dit is altyd die low quality videos. Daai Nokia P300 fone. That person is known as Deaf Paddler, and if you couldn't guess by his nickname, he was born deaf. Now, even though he's unable to hear, he's still able to work. And by work, I mean work. One look at his social media, and you'll find videos of him either building a kayak from scratch Ek or sê working daai on a ding. property. Die Nokia fone en die Mobi selfone, hulle het die beste video's gerekord content-wise. Daar's altyd iets op daai fone gewees wat cool is. Altyd. Undergoing major construction. But if you keep looking, you'll find a video that's entirely different from the rest. On March 10th of 2023, Deaf Paddler uploads a video describing a property he's currently remodeling. Although no words are said, you can tell that he's freaked out. Moenie wat sit met die spooke in die kombuise? As daar iets nou weer in die kombuis is
Is daar iets 'n probleem? Hierdie spooke hou van 'n kombuis vir een of ander rede. Now, Deaf Paddler goes on to show the rest of the house, but it's while doing so that things get very strange. This is what he caught. It was big and it felt creepy and weird all around. My chom, wat is daai daar agter jou? O, toe maar. Dis 'n lamp. I followed downstairs to the basement. My chom. My chom, my chom, my chom. Daai woorde sê al klaar hoekom die video haunted is. Weet julle hoekom Love Act Suid-Afrika? Ja, daar is basements. Daar is basements hier in Suid-Afrika. Daar is huise wat basements het. Maar dis baie oudtydse huise. Ek love ons land omdat ons huise nie gebou word met basements nie. Dit is soos 'n opsie wat jy kan vat. Want imagine gou nee. Dit is 9:00 die aand, jou ma roep jou. Koos, gaan haal gou die wasgoed daar by die wasmasjien daar so in die basement asseblief. Onthou, die lig werk nie meer nie, so vat die flits. Askies, die lig werk nie meer nie, so vat die flits in die basement, 9:00 die aand, alleen. Daar is 'n manier nie. Nee, my bra. Ek is bly ons het nie basements nie. En ek staan daarby. Ek is bly ons het nie basements hier nie. O nee. Wat is basement in Afrikaans? Jy vra actually nou 'n baie goeie vraag daarso, hoor. Jy vra 'n baie goeie vraag daarso. Google Translate, basement, English, ja, English, Afrikaans, basement. Kelder. Dis 'n kelder. Daai klink glad nie dieselfde nie. 'n Kelder. Gaan haal gou die wasgoed daar so in die kelder asseblief. Daai klink so fancy. Asseblief. Jy weet mos, ons het net die duurste wyn daar onder in die kelder. Ons het net die beste wyn daar in die kelder. Nee, bra. Kelder is 'n onnodige woord. Dis 'n onnodige woord. Kap hom basement of niks. Die van julle wat nou wou gehoor het wat die woord was, julle het nou ook geleer. Die ding se naam is kelder. Die bra het gesê hy het 'n unfamiliar. Ek weet nie, ek het geen idee nie. Ek moet sê, hierdie is sover een van die mooiste basements wat ek al gesien het. Bro, die stoel het hom sopas begin jaag. Net daar. As bro, die stoel het nie eers 'n bietjie geskuif nie. Die stoel het hom begin jaag. Die stoel het hom fisies begin jaag. Daar is nie 'n geskuiwery gewees nie. Die stoel het hom gejaag. While recording in the basement, a chair suddenly moves forward, but it doesn't just move in any direction. Rather, it slides towards Deaf Paddler, who promptly rushes out in a panic frenzy. Like someone offering a seat, the chair becomes Someone offering a seat. Waar sien jy iemand hardloop na jou toe, vol spoed met 'n stoel? Jy, kom sit jy op my stoel. Jy.
ek sal vir jou sê, jy, voetsek. Voetsek of ek skop jou. Jy, raak rustig. Immediately available, but it's the way it vigorously advances towards him that paints a totally different picture. As it seems, his presence there was unwanted. From working on this house that was built in 1949 to seeing this, it's no mystery why Death Paddler is convinced that something supernatural had taken place here. Not a chance. Daai een is rof. I tried Daai een is rof. Hy wou vir hom daggakoekies gegee het. binaural beats, but nothing stuck. Okay. Not a Now, there are chance. plenty of videos where pareidolia seems to explain the supposed paranormal thing we see from a distance, Danny. but every so often, that explanation doesn't quite hold up. On December 6th of 2025, a strange video was posted by a man. Oh. Dis 'n Reynold. Reynold is baie bekend in Suid-Afrika. Ek lag, dis 'n Suid-Afrikaanse video. Dis 'n Reynold. Who thought he was just seeing things. It was shared on his social account, which primarily consists of places that he's traveled and family videos. This clip, however, is neither of those. Molina says that he took this video way back when he was waiting. Dit klink soos een of ander meneer wat ons almal gehaat het. Wat ons gedwing het om te sit. Oh, joh, daai's 'n core memory. Daai's 'n core memory. Inside a hospital. As he was waiting, he heard a loud noise come from outside. He thought it came from the car that was parked out front, so he takes. Bra, hy's in 'n hospitaal en dit lyk of hy alleen is in 'n hospitaal. Hoekom is hy alleen in 'n hospitaal? Kom uit die hospitaal uit, my chom. Hoekom is hy alleen in 'n hospitaal? Dit is dom. Wie van julle? Okay. In julle opinie, wat is die skerieste plek in julle opinie? Okay, dink nou net jy's alleen by daai plek. Daar's niemand nie, jy het nie selfoon sy nie, jy kan niemand bel nie. Wat is die skerieste plek om te wees? Wat is die skerieste plek om te wees? Jy's alleen, jy het nie sy nie niks. Wat is die skerieste plek om te wees? Die Conjuring House. Oh, not a chance. Hospitaal. Weet julle hoe erg is 'n skool en 'n hospitaal? Weet julle hoe erg is 'n skool en 'n hospitaal? Alleen, pikdonker, niks sy nie, jy's alleen daar binne. Nee. 'n Skool en 'n hospitaal is insane. Johannesburg se Haunted Hospitaal, Kempton Park. Ooh. Nee. 'n Groot huis op 'n berg. Jee, bra, nou dat ek daaraan dink, daar's so baie plekke wat so messed up sal wees om alleen te wees. My skool is 60 jaar oud. Ek was by 'n skool gewees, nee, toe ek baie jonger was. Ek dink hy was soos 128 jaar oud, maar jy kon dit sien, jy kon dit voel. Was nie lekker nie. A closer look and notices something in the passenger seat. But that's strange, because as it seems, this vehicle has been abandoned for quite some time. Hoekom het hy die kar oop? Okay, weet jy wat, ons vra nie. Maar my eerste intensie sal nie wees om die kar oop te maak, wat nie jou kar is nie. Watch closely. Estamos en este momento en el microhospital, escuchamos un golpe. We are currently in a metro hospital and we heard a loud noise. Y nos dimos vuelta porque dijimos, bueno, ¿quién está entrando? Cuestión de que no hay nadie atrás nuestro. Y miramos dentro del auto y dijimos, oh, pues el auto, ¿qué mierda es? O nee, dit lyk soos 'n vrou wat baie kwaad is binne daai kar sit. Dit lyk soos 'n vrou wat baie die boks van gister is agter die kar. Oh! Die van julle wat gister hierso was op gister se livestream sal daai verstaan. O nee, ons bly langs 'n hospitaal wat leeg is. Ooh. Kyk hoe lyk dit. Daarso, kyk haar. Daar's die oë, daar's die mond. Hoekom lyk dit of dit lyk of die ding skree binne die kar. Dit lyk of die ding skree binne die kar en daar's die hare. Lo peor de todo es que no queremos salir. O sea, no, un miedo, la puta madre. Lo peor de todo es que se mueve adentro el auto y no hay nadie. O sea, ahora vamos a ir a controlar el auto. Pero parece como si fuese un reflejo.
Nee, bro. Weet jy, jy's klaar binne hospitaal. Jy's veilig daar waar jy is. Draai net om en loop terug. Moet nie hierdie jou probleem maak nie. Moenie hierdie jou probleem maak nie. Dit is nie jou probleem nie. Draai net om asseblief. Draai net om. Die ding het sopas beweeg. Die ding het sopas beweeg. La puta madre. Dit lyk asof hy legit hierdie doen. Vir een of ander rede lyk dit of hy wil wegkruip. Is ons in ons het ons 'n ou weermag gebou wat langs die koshuis is van die seuns. Julle, ek dink persoonlik elke liewe dorp, en as ek sê elke dorp bedoel ek elke liewe dorpie, klein dorpie, groot dorpie, stad en alles in Suid-Afrika is haunted. Wie stem saam met my? Ek glo elke liewe plek in Suid-Afrika is haunted. Julle kan nie vir my iets anders sê nie. Dit is haunted. Dis haunted. Dit lyk soos 'n tannie wat dood in die hospitaal wat traai wegry. Imagine. Hoekom is jy in sy kar? Ja, nee. Oud Dale is ook haunted. Ek stem saam. Ek sê daai ding, julle, my kamer is haunted. Nee, Suid-Afrika is haunted. Ek sê dit nou, Suid-Afrika is haunted. Maak nie saak waar jy bly nie. Jy kan in die Karoo bly, jy kan in Springbok bly, jy kan in bloody Johannesburg bly, Potch bly, alles Durban, maak nie saak waar jy bly nie. Dis haunted. Dis haunted. No. Kyk hoe vinnig het daai ding weer opgekom. Daar's nie 'n manier nie. Hardloop. Moenie uitgaan nie, bro. Moenie uitgaan nie, asseblief. Natuurlik gaan hy uit. En daar's die ding weg. Hy gaan uit en die ding is weg. Ya, salimos rápido para que vean que no es mentira. Mamá, la piel de gallina, hermano. Die man het hoendervleis. Piel de gallina. Cagazo. Daar's niemand daar. Hoekom maak hy die deur oop? Dis nie eers sy kar nie. Nadie. Ja. Ja, nee. Hou op die kar besoek en hardloop. Los die kar en hardloop. Nadie. Hi, shame. Kyk daai arme hondehuisie. My braaf, vat die hond huis toe en los die kar. Bring die hond saam met jou huis toe. Un montón. Es un montón. Mierda. Hoekom loop hy? Ek kan nie hierdie mense ernstig vat jou. Ek sal net lankal gelos het. Ek sal die rede hoekom ek hospitaal toe gaan net sê, weet jy wat dokter? Ek sal myself by die huis sorg. Ek is uit. Y encima nos mira la puta que te parió. Die ding is terug in die kar. Die ding is terug in die kar. O nee, dit is terug in die kar. Bro, hardloop! Vat jou tas en hardloop asseblief. Asseblief. Jy's mal. Nee, nee. No, chavo.
No. En daar is dit weer weg. Daar is dit weer gone. No, desapareció. Oh, stap ek my toon. Ah, nee. O, nee, ek's gone. Ek is gone, ek is gone, ek is gone, ek is gone, ek is gone. Nee, daar's nie 'n manier nie. Daar is nie 'n manier nie. Laat ek gaan, laat ek gaan, laat ek gaan, laat ek gaan, laat ek gaan. Bro. Daai ding, nou kan julle sien dat daar iets is. Nou kan julle sien dat daar iets is. Nou het julle gesien dat daar iets is. What if you could make a song using Nee. only your voice? Let's start with the drums. Daar's nie 'n manier nie. Perhaps thinking that someone was messing with him, he takes a closer look at the vehicle, but as he checks all around, he finds no one. If anyone was pulling a prank on him, the backseat would have been a convenient space to hide in. Yet, as we see, the space is clear. So understandably, Molina walks away, now feeling more scared. He takes another look, and out of nowhere, the face shows up again. Only this time, more terrifying than before. Freaked out, Molina ends the recording and shares the video on his page. It's the only recent video on there, which for some reason doesn't have much info or any context. Dit lyk soos But Jeff. without it, this video Dit is lyk still soos pretty Jeff. creepy. As with all videos, let me know your thoughts on this one. If you caught something creepy on camera, or if there's any ghost videos you'd like me to check bro. out and include in the Yeah. next compilation, you can send them over to scaryvideos444 at Daar's nie 'n gmail.com. manier nie. Nou moet ons afkoel.